INP Mizo Channel Clear tu te Inzain che bai le vek ule March ni som thum pakhat kan mang zo le tamaya voin Myanmar ram chung chanchen langsar zual kan muang ang kanan update le lokanga ramdang thuthar ang chi emo thil dang chu kan soikai to lovanga voina thil thleng chau chuta po langsar zual kan han update zuai donya Sipai Council lam chuan Aung San Suu Kyi le a ukil do min su te chu video conferencing manga in mu an phal sakta a anin mu ve le Suu Kyi chuan thalai kum lo pa lem lo pani chau chu ni theya hriat lo thu te soin engtia malak ngian tum ti te zota do min su chuan atira CEC lamin mo phurnan lo pek to ukil u khimong zo le a thui hroite anom thu soin Suu Kyi pon chung ho chumo phurna pek tur thu abula ama veng tu te hne na soi ngala ni lom thu te asoi luam boka au kil tur te ne na in mo du thu te soi bok ti chuan Aung San Suu Kyi ukil tur te chu u khin mong zo le anaw te ho anni do na ni chu video conferencing atanga alan dan chuan pi Suu Kyi po hi a hrisel na athapa ngai ni in angai thei anti Sakain region Kalemeu khopuya civil miten police pali anman police te hi an uniform Halloween mi puilamin ri an kham chin pelen an kala mi puilam hian ring hlelin an man ta ni heng an mi man te hi an thla le ang nge an khung thrang ri ang nge eng tin ngen ti don ti ero an la soi chiang lo Makui region kan ko le Sakain region Kalemeu township in kara na chong le kiang vela sipai ten rang lea sipai council mi le sa te le civil mi te hi anin sapel ani ringot mai sipai lamin ni zan khan mi pakhat an kap hlum to a tukin March ni som thum pakhat po khan mi pakhat an kap hlum le bok tukina an mi ka hlum tak hi khain zo win kum som pasari mi ne soyani a alua an kap fu ani sipai lam chiat na hi soya om vak lo social media lama te civil mi te chan that na lam hi post vak lo tura anin ngen na te om zo ka hetiang wang tal ni se abei se om hle mai sipai council lam hian karen anti thim ta fo maya hei hi soidan rang om mi then khachuan mi puilam in internet an man theilo na na anti ni in an ngai hloma adik thei via wang heti rol hian sipai chanchin hedeu te chuan an mani sipai chunga tunlai Myanmar ram buai na athil om dan dik takan hriat ve theilo na na ti an nima zok ne soi anom bok heng thu te hi thunar kan lak na ming hantar lan arem chang chi lova in lo hre thiam don nia kan soi to ang khan sipai te khovel hi a ran pa kho kher na khau tak noya om an nia pon lam mi pui te ne nanin po lutuk lowani voin le nimin lama po kho pui then khat chuan karen an nei thalo hle ne soi ani a Rangoon lama po voin chonu lam khan karen an nei lo ve le bok Chin state mun ranga po hetiang tho hian karen an khai lak le zeu ani Rangoon khopui in sing lam chu voin chhun lam khan an boi le hle konglaya sipai lamin civil mi te thilan hal kang le hlu mai voina in sing boina hian mi panga aya tlem lo an manani tin tamui lama po voin khan demonstration bo ruak aso sang le hle tho boka thi le hliam man ti velero an om lem lo a ang ti chuan Rangoon khopui mun ranga voin hian kongpuya tayar hal kang ang chi te le chi rangin demonstration an siam hlomani khovel huapa news larpol CNN lamatanga an chief correspondent Miss Clarissa Watt chuan Myanmar boina chu news an collectan taphota CNN hi nikum sang ni le som ni US election anga te khat chuan an bias deuh view nia ngai khania tun tuma te hian engemon an don ni minong hlaina lam hian sumin an lo tilung oi mananga ground floor khenchit lo hian thuan vei virkual mai em lovang chumo Miss Clarissa Watt ti thil hriat masak ber a report masak ber tak chu Rangoon khopui township ranga akal na pianga sipai council du lo na lan tira bur chia an lo khong ri tluar zel mai chu ni a bultan da na thatura ngai photang
Karen state chu sipai councilin thlo na te po mang hiala nasataka abeya wangin ramdang tetran pui an ngai thu ken iu chuan nimin khan ngen na asiam sipai council noya hian tunlai chu nam sipai lar zul te zinga pahni ken iu le KIA te hi minong hlaina lam sipai te nen hian anin kap na sa hleya Karen lama hian thlo na te po man ani hiala wangin ral tlan an tam ta hle ni Peter an tu te na an puak te atangin naupang noi tak tak te chenin himna zongin ram noi pu ka te an khosal homa Christian an nia an tlan na lama Krista lungpui ngeta kading mundang zong chu triau du pani tia hla an salai te social media lama adara online at hleni heti la hian ken iu po hian sipai councilin daudan chikima an do po in lo do ve mai chu an ti turani ti nimin khan an soinon le boka an thu chua chuan ma niram le namtan an ma ni ngein thutluk nan siam ve theinan sipai council do lo thlan tur dang an nei lo thon soi bok hei ba ka me pui thlan sarkar thu nei na chu sak tu sipai council chu pom lo turin le ral thuam le sum don na engkima rek vek jok turin ken iu hian ram dang te ngen bok hetiang tho hian kachin lama po sipai council hian thlona hial mangin nam sipai te abeina sa hle boka no naw tam tak himna zongin an chen na an chua san hlom bok hetianga aram chunga ral thuam na sak tak taka chelika wanga mai chia le no pangtelin mi za chuang zet an thi chu poyan ti thu le sipai council an dem thu tlangram nam sipai pol thum chuan thu chua an siam to ni hetianga an boi chho zela wangin voin tlai lam khan mo ngin khopui chunga lei pakhat chu bom manga ti chiat an tuma hei hi civil lam nge sipai lam nge ti achiang lova civil lam ti te po ang ani ake deu sok maya lir thei te deu chu alakal theinarin oma lir thei lian chu an kalngam chia lo mai thei ni KIA te hi an fakom khop maya an mi te tananin petak zetani voin chawmalam dar ko chhovel khan KIA sipai te chuan suam pian muna barma sipai kem pakhat anwa bei le a kem an lak sak ni in kachin lam media tenan soi tuna hian helai suam pian area vela hian bei puan thlak chhun zom zelani heng AA MNDAA anti kukan sipai hotele TNLA anti taang sipai te hian thu chwa in trom siamin sipai council in rong takathilan ti thin hi an sim lo chuan kan mi te hum him turin an zinga kan om ve to ang anti hialani AAPP lamin an report dan chuan tun thlenga demonstration awangan nun na chan hi mi zanga le somni le pakhat an tling to dawai khopuya chuan sipai council lamin demonstration ne na in nam noya an man tak mi som te chu death sentence an siam saka ni som panga chung dam hun an la pe nia soeni chan chuak tu turan ma mo hleya tong trai pui an ngai hleni sipai ho han sual thiam dan hi amak ve thei khop mai nimin ko tong demonstration a khan mi pathum an kap hluma heng mi pathum te hi chotura kum somni le pangami umuzin kum som thum pariat le kutan zin u kum somni le pahni mi te an nia ti chuan voin march ni som thum le pakhat chundar som pakhat khan heng mi te voina in khom anan mangchu sipai lam hian mi om khom an phal le tatlat lo mai nia soyani ngazia lo thei hle mai thatak chuan an vui liam tho ni in kan thulak na hian a soi INP mizo channel clear tu ten en lo bengwar phale ngei don nia kan channel min lo thlir sakzel turin kan som nan boka cheu